kami ucapkan selamat berbahagia, kami ucapkan. Yang telah dipersatukan oleh Tuhan, jangan diceraikan manusia.
huriatta makarasoni. Jadi kalau tuh semua ini ama diaroro nih huriatta lasmar mamuna deh berdomu alat ibu bulan do si bahagia di huriat tahun bakugas do paringot tuh udah tahun. Oh dia ada. Jadi aman kasuhuton. Gabe ya. Ulang tahun naik pukau utama dibuka huriatta anggia asli wadi di bata di kita saluna di leon kapasu-pasu di padau suri akaragam di nasa paparan. Jadi jubono mahita amang mariti nomoronon ayat sada dohot ayat 2 baru pertanyaan. Puji Jehovah na sangat puhut marmulia. Puji Jehovah na sangat puhut marmulia. Amu sudina parroha naringgas naria. Amu sudina marulupulup sudi hamu sudi Malaysia. Puji Jehovah si gonggong sudi paruhutan. Manugiun ko so maniin itangan. Dohot kosam kumbar tuluham tadi ramot ibana.